Čestitamo Davide. To će uručiti gospodin Davor Štefanek. Miljana, čestitamo. Čoka i Vojvodina se ponose tobom. Veliki aplauz. Zaslužuje ove nagrade. Čestitamo. Čestitamo, ostani ti naravno. Sa trubačkim stavom. Za ovog sjajnog momka. Dakle, gospodin Stanojević uručuje drugu nagradu, a pravu violinu, kako mi kažemo ovdje drvenu violinu, uručit će Dragan i Mirko Vukilić, otac i sin, graditelji violine iz sela Boljanića nadomak Doboja. Najbolji mladi violinista Srbije, po oceni stručnog žirija, na 5. saboru violine u Pranjanima je Milan Šišić. Dakle, kao što rekoh, nagradu uručuje gospodin Dragan Filipović, direktor glavne filijale Dunav osiguranja u Čačku. A pored gospodina Dragana Filipovića i gospodin Dragan Filipović, ali graditelj violine. Veliki aplauz, dame i gospodo.